ini saking pihak kepolisian talar sana sampun perda dan pura dalam anjingan sampun presiden linaksana memargi antar titiang matur suksena kapenuntat tensah titiang matur majang rayahana maka sami talar kerama lanang lan istri desa adat anjingan saneng ngiring sampun dapat puniki ring wewidangan desa adat tusan talar sane persnisihin titiang maka sami ring sejeronin titiang pinake penglingsir Semapur, garis, awitin. Ini